Bini becik ide makolam rian. Mang ne sida tak paripurna. Kayo ni malah jepos. Beli sarang na beli aku. Nggih. Adi, Damayanti Dewa merasa beli sinah ulian beli ngeranang Dewa kok kene sengsara wastu iwau Dewa mari sesel tur maneng sedih kingking. Nah reh ulian beli neng ngeranang jani pangsing mirip ulih belinyen i Dewa pahit oros beli barang sengsara depang beli ngemasin paling melasan beli lakar ngantung raga sayang beli nyenang nyakit hati saksian Dados beli sapu niki beli aku. Beli wenten apa niki dados munggah. Dan beli okane ngerarah. Ini kan apa itu? Wah, mangis adi ngoner. Beli dalam rengi dewa malah bos yang pada keluwen deh tenwen tenajangan. Kang yang wah-wahan angin penyaksa krian hati. Beli nak ngalih buah mangis karen nadi ngudiang. Beli aku. Di tiang puniki sampun dhuwur beli aku. Nenten sanang beli jagi nguluk-nguluk sekian di tiang. Yeneng sampun lintang-lintang. Di tiang ngemangoh anak ngeroroh mangis. Nenten kantitan metegol beli aku. Dados mangkong belinya tegol beli aku. Anu beli pangseng ulung, pangseng tegol tuh. Beli. Dados sampun kemana anduk di tiang. Dados purun di tiang talar mapung atur. Ina yang eleng-elengan angan belina. Yan margi niki sane margi yang beli. Boyo niki sane kinucap ngulah pati beli aku. Batak ke beli kesengsaran sampun niki. Sampun las cari beli jaginya doang. Eleng-elengan angan belina. Yan yang sampun niki beli makropi kayun. Nirdon beli putranin sangawaran. Nenta dibeli jagi jengah erang. Nenta dibeli jagi mau pewirang. Reng kue kain tanan puren belina. Di tiang medewek lo merasa jengah. Beli merago anak dada sekali anak istri beli aku. Nggih. Beli ya beli. Nasi nampurang. Lan nyak makolam malunya malah jebos pang segar bayune adi. Kiri makolam beli aku. Nggih makolam nari na dewa. Kemudian beli singa ide makolam napang kelesan ya malah jebos. Sarang-sarang nato beli subola nang idam to. Ya diasun beli meram kimauan beli kantor mabasan. Ajareh mana titiang beli aku. Dia nak uyut oleh bos. Beli makolam dumun. Adi Damayanti Dewa. Mangkin sampun sida idewa lep-lep makolam. Sing sida pan beli nanggahang sakit kenah beline. Dan oleh kene adi lakar nyebatang beli. Nyenguhang beli tuna tresna ring dewa tan wenten. Wala sakit ada ni beli sakit kenah beli sing sida pan beli nanggahang. Nah nejani depan sebab beli lakar ninggaling dewa. Dumadak wakasan. Sida beli lakar jangkep malih kawani dewa. Kalau kalian beli adi beli mekat. Beli aku. Ring dicu beli makana beli aku. Udah beli. Las pisan kain beli ningal titiang beli aku. Yang di amun ikini baktin titiang ring angan beli. Dados
beli salad arso beli aku untuk beli. Ibu, dadas lat pisan somah tityang ningal tityang iri kireng langin wano. Ibu, beli panawit beli jaging ngamangon kerah aja. Nika makawin ang lancar ya beli ningal tityang beli aku beli untuk Aji. Ibu, dados sampun iki tityang tane makin Aji. Ibu, untuk Rijo man dewek bakal majalan nyen bakal direh tulung Suara jahat jatmo dini ditlengin warna untuk bakal tegar-tegarang mesti menjalan dumadak-dumadik presiden yang dewek kecunduk kering hidup liakku untuk Uli singit kau ke ban pulas maroman ke Tegal aja ni beli yang subuh bang sirap cek sengingat tekan gagayan saja nih beli coba pulas kengkeng ingat lo kain di sama lengah gaya nenek alo barang pulas aja ni sengingatan tunggulannya lah petek kengkeng dan beli yang subuh bang ras nih boyo-boyo nak nyantap tau kan lo ada apa dengan jadi beli lo ya kini sase ta sase karo benar bersih gak gaduhkan beli sing peragat ke Tegal aja nyai dino nene ben mani nak pekan angin pangado masih sambil lanyi ke pekan nih paling syarat beli nyai nih selesai na aden bahas lalang ke Tegal lang penuh aja ngebet nang selo ya napo kuladi pangado apa ben manila ning maan saja masih beli jalannya ke Tegal sajanya buka raos beli nih ben manis saja pekanan pengadanya masih abad yang pekan pengadanya masih yang nau yang ke pasar bangun di pono beli oh lang oh yen nyani ke Tegal kengken barang cang ha barang apa di dianjang beli kengken gede cakoning ha cek len-len tadi beli ngeraos kejadian udah len ada melengah menyen aja ngomong awadi Tegal anu di gunung kene suung menyen aja ngomong mentiala gas pedidin dia ke Tegal saya cemburu aja kena beli tidak iya aja dua aja nih kena dia bang barang masih beli milu ke Tegal bang ada macam kau yang ngebet selop yang sengidan yang ngisi paten tambah kang ngebet selop beli dok tuang nang kenohang yen ke Tegal aja dua bos das lemah gede kini menyakan bosud ha bosud nyakan banyak teko di Tegal aja dua apa bungut pohon esok tersengsen tuh nyantap pang pesan pertanyakan darah janda dua beli sejalan yang beli lakan santok dogen gitu oh nah tadi masih iseng masih sambil ngelok ngabian-ngabian pok kalungan gini saya ada luncur Yening moto ban nyelup sok alas ini tunggu dari suara jatuh jatmu untuk beli aku
kenang beli aku. Ini akan ada tegal. Ada timun. Uli moto makelah ni sebut ke raja manang ya. Makelah lap timun nak kene. Ni dengar. Ini ngini dua raja ada lemah ni. Kelbanian dok kan bak ngak lap. Rumadak jeninganan hidup dia aku ngucapkan. Nah dong encong guys majalan kencen ini ya. Nih. Beli aja yang ngalah majalah. Beli. Mudah tadi kene komen abiana jak benyah latek beli. Man beli ke Tegal sen pesan beli ngurung abian. Dibi tugas kalian bet beli selo aplupo kalian rasa nyen lana kete baburone dini di tengah alas senang sing masih bani nunggu men jani dewa ratut lah poplek-plek lantas ke kini kudiang kenjena. Kena menjani nenek beli. Long nyak ne nyak tabione dong sayang telah insako cereng Apa tuh nang beli? nang telek-tekan nyakan ubuane apa nyakan manusia apa nyakan nyen maso nyakan nyendotan nyin lek-tekan nang lokin Beli? Nanti cara tampak kates manusia lah dibeli. Kata nama malenya naik ke Tegal dewek beli. Nah, yen saking ada malen mulo bani majelah mai ke Tegal. Sing jo saking yo ngedotan nak peranan beli, ada abian saking bani ngungkulin kena beli jawab. Ajak nyai lalalan tutan, nanam tutan. Nah, Apa siapa nunggunya? bah. Aduh. Sangkalo pajalannya aja tuh konceren kudian tuh. Sangkalo kengke udah nang beli sing kekena mentiara os beline. Ni sing lah maco, sing lah maco. Sing ada apa tuh poin dia? Meme nenek nang melingko, pulas melingko. Saja beli. Aduh. Sing bes betang malengnya nyendini ngoyong yang sakit melingko dini dia dewek beli. Sopo yen kengken turah pas layang basangna bedok yang bungkat berjani nyumpling yitna. Aduh. Sekarang bangunan beli. Bangunan kengkene. Bangunan. Oh nyi nuno kan anak nyi mu. Ya sing bani nyaran sojo aja beli. Coba beli nang mana? Sing yo memedak nyaka anak muania, nyaka anak lok itu. Yen amuni gedak beli kalingsak beli nasi. Yen pet naloh denya sangat maang na beli. Keng hidapnya. Senya kedidap yang ken-ken na. Man ngudiang tadi anu yen nak lo abatnya nyayangan. Nya nawanyen. Hidapnya kal kengken. Nya ngancang beli ditu lantas na. Angga ngomong gitu. Mesti ngancang pernah karwana yo salam putih kengken sing nyanyi. Ya senyak beli nabi yang sembani. Nah, cicing, jane pola banyak. Ye, bangun lagot jege. Yang jaga diolah si Jo beli johan aku. Ye, sing jege. Ye, muani.
Ye lu ngomong kok nyerong oh namun Cek selamur saja sangat peninggalan beli ya. Beli? oh Si manit dia nak konang beli. nah ada hidup nyenyen cowok can hidrokin beli nah nyenyen aku no Jadi drosan. Jero na istri. Tada swenten jero ne Riki reng abian tiangi. Termane ngusah ngase abian tiangi Riki. Saking napi yuk dene jero ne. Kape kale sapa sira mengwastan jero na istri. Ingat jero anak itu. Tadi ngeleng ya beli. Kale jero anak lana. kengkan ngeleng takon yang nyebak ya mato mau nyauting ha Dosa anak Tiang beli. puniki wadah jat mau bangun banget. ha Saking alit tiang neton uning rek penagaran. Hidup tiang wadah iring ngelalana rek telangin wadah. aha oleh cenik bener kanti ragone gede amoni yang ngumang kan bena beset yang memaleng nggak beset tuh ginane oh Aku ya jesapu ke jero anak lana. Riado kan saja kodang kasih sapu tiang neton lunas lungsuran. Neton weton anak nolongin sikian tiang. Weton tinggalin tiang timun jero Riki. Dadas purun tiang alam ingin. Yeneng yuk disangkan ini ke tiang iwan. Tane makin titik nang lunas Suecan jarone Radit yang sampun warna mau repiring kereng jagat Duru santang titik pademan jero anak lakna angkan ngomong gitu ragone yang nage mati lagut tiang oren jerone ngemati ang ragone kaden jerone tiang tukang mati ang jelmo Beli. men kengkem Yan monto dat na mo niya na naloh nenena. Tadi sangat keras ngemangin raos beli. man Tadi metuangan tiangnya bikin naloh nenena. Yan tadi dia tiang idam beli. Jalan jo aja di pono. Nyari mirip naloh nenena. Nanti garang beli kemana konang beli. oh sajo nah yen keto lo nang sesadang takonin anak kenenen bena besi minatane tuh patuk lu metakon tuh Yang kada subuh besar mana kona. Seng nawang adan, seng nawang panegaro ngene. Beli seng ningah beli. jero dadi anya kan paidop tiang ajak somat tiange metu dadi kaparianganan medalem ragone men yen duduk tiang ragone dini nak upo piro tiang upo tiang di kubu di ponok nyak ragone Jero anak lana Suecu ya jero nenudok sikian tiang Tiang wadaku mati ngereng Sung suan tiang reng paban tiang jero anak lana Gimana Riatukan tiang puniki jatmo daman Sampun angin jerone jaki wana-wana kriken tiang jero anak lana Niko tan sanang baosan jero nah mangkin yuktene ragone tan jo madrebe pesenge ton Adan tiang neton ngelah Meme bapu tiang neton uning Nyamo prayo talar tiang neton uning jero anak Nini belum sengko ban beli idapnya jawat beli lakar nuduk sing angon pana aja angon pana nya Jangan panas suba beli. Ini sebadana suwe cari desan yang widi. Irago sen nyemagai, irago sen tuyuh na dirago ngalah sekayo beli. nah tuh sing nak mau biasa tuh sing nyandang satuang men jani pangsing idewe lakar nuduk jelmo adane ado buku anak lu ini men kengkian idapnya ini nah dan kita nggak malu bawa kang beli Nah dia yang kayak ngadang. Hah? Adanya suba loh putu kayak kan beli. lo putunya Loh putu dogen ya adana. Beli sama ada bapak loh putu, dia memang loh putu.
Sing ngadok itu. Mana dah beli nyen? Bapan lo putu dogen naden. Jelema lengah aja. Beli sing cocok kenadan bapan lo putu dogen gitu jenenge. Nah beli yo. Dua beli nak kemana dan? Beli nak nyepel adam. Mana beda beli nyepel dan jadi nak kasih siang sepal beli na. Kal tanggo ning beli lo putu Nya tanggo na beli mesti bertanggo berana? Nuduk di Tegale. Benar. Kal ada ning beli ilo putu pahit. Enggak saja. Kan gede aja ngomong. Lah yang dia madan nemen lo putu pahit kita cara beli ya. Ini kalau mau lengah di Tegale bakat pahit yo. Enggak saja nemen nama kenal. Nah bapuan tiang suka bapone jani itu masih meme. Nah lo. Apa jadanin bapuk lawanin meme tiang. Tiang bahkan rimo doge. Satu walan jani. Rehwan tiangnya keliwat besar. Tiang licong pesan yang berjalan. Jalan ada tiang malu ke pondok bapon. Oh la Tiang malu. La. Beli aja. Kenapa jangan Oh foto? nana. Jalan. Dandan. Dengan jalan. Jalan. Paman. Logora di tiang ratu Dwagong sapunati. Nek kene ijeneng sing suba patutne mawali. Kepuri Widarba mone makelone suba. Ada yang 2 bulan suba megede uli dini. Ratu Dwagong. Man kengken. Gatel kawan piragin di tiang indek pemargan ide anak mantu kaping kalih. Ide anak puteran Cukuri Dewa. Kocak jaga tering Mayura negara. Sampun ketitah antuk ide Dwagong putra saking Ayodhya. Wiwilan saking ide anak mantu kawan majajuden wanten dados sumekan dan sumekan atur titiang linggih ide anak sang kalih ide anak mantu kaping kalih ide anak putran Dewa dia damayanti nenten dados uningin titiang makin sapunapi pikayun Palungguh Cukuri Dewa. Nah yen saja ya keto buka ordo ni dengan paman. Jani buen paman lakar utus kela kemaslahin malu ijeni. Saja apa ordo ni keto. Inggih Ratu Dwagong. Yen sampun sapunika titah Palungguh Cukuri Dewa bengayang titiang mepamit riyen saking puri. Nyume kenang gaterane yen sampun yakti sapunika. Sapisan titiang matur mepamit paca ngeruruh ide anak sang kalih. Yang durung sida panggih antuk titiang ledangang rasa durung antos titiang pacang medulak nangkil keburiang yang durung presida medaging kadi pengapin manah titiang ngeruruh ide anak. Keto sugo. Aman sing depok paman ijeneng. Jek paman ngalih malu dah nyen paman malu-malu. Inggih. Ngiring ledang Ratu Dwagong. Yani ada wacana ni dari Dwagong utus bener buen nyen ajak bener luas. Banyak cara perjalanan ni bipuane, boleh nyai nyak marangin bener kijo-kijo ngiring munut wacana ni do. Taen sing tuaro pragat gawe ni lan kene kangkar ngeruruh. Oka ni do ne murto ilang uli puri Mayura negara. Ai yani ngasapunika mangane sampun nang kasem iring sedang. Lan menjalan we ngalih. Lonto. Mendiang meme. Jalan je ke Tegale ngala jukot lah. Ilo je masih ngalat bunga. Kata relayanan teko bentelon. Pangada apa kepekan lo. Yening keto jalan nak kemen kiwala dan nak keme melai-pelaiban menjalan tiang sing tahan menjalan dini jak kalen meme usan jeglong bakal nyodang ke jeglong batis tiang me. Ilo je masih rengas pesan berjalan.
Ngadeng-ngadeng, memegan doken tututan lo. Nah, ini nama lo. Mana Lautan lo. Tunggu dulu tadi dini sing ada kembang bunganya Meg. Dia bakal dituan ngale bunganya mena. Komo sebelo. Di sampingan kubune, alak bunga ditu. Senyo kuangan bunganya litu. Ibapo nak teman mengulang-ulang bunga. Depannya memang ngale jukot ini. Padahal memang lo ngale jukot ini barang lo. Sakit orangnya lo jojo ya napa sih memang paling ngale. Kewala kini namanya. Menkeken. Nyan jaman ben sepan. Maluan man ngale, Lionan man ngale. Yohan ngale. Tiang maluan. Yen meme man maluan, ale tiang ngalengan. Yen tiang man maluan, eme bakal ale tiang. Nah lo, kamu semalau tengah jalan. Wah memang ada jukot malu dini. Kain sana mena. Nah senyana nyelesang saya. Sila jero niki jero. Yang manusia jero sira niki. Oh tiang penyeruan. Saking ke Jakarta Darbo. Nanti tumben kena main ke didian, lion na kamane na. Dan tendidian yang kan ada aja ya. Aja siro. Gusti, mriki Gusti, niki wanda nak jegek. Kaya kan awak na jegek purana. Kengken. Manye matakon. Dereng boleh yang nake anak. Pada. Petawang bedayaan nenek main kalah salah sengaja namuani paling-paling nenek ngale gae main. Ye, mata mah. Kaden Iban angono sikut ah. kaden kal ngene romos kena mriki. Nya nawang main kalah salah sengaja namuani soleh dogen. Weh, jelema nyi. Kaden nyi bener kerang nu mampu make toke-toan jeneng ah. Ni soleh-soleh petang. Nya nawang kerajaan na tua-tua sampat ngacan tua ngacan kekok. Oh, nyi kenyir ini lah ne kokok ini terus ya ketok kena bening orang. Banget nyer. Weh, lo nang mai malu. Tapi Gusti, Matakon nak benar-benar tujuan benar tako apa kaden keto len petakon nyi. Sajian kena barang kake anak mereka. Jero. Orang tua. Yo nya ketegala japana yo ngalegain ini. Jadi mau kengken nih cong ini. Apa? Nak kene bang bapo nawang. Ni pianak bapo tepukin benar dini benar matakon len pesaut yo. Nye nama bapak ken beli. Kak kaler. Ye kakaler. Mata mawe. Ngana ngaco pesaut jelema makajang. Nang orang pang tawang benar nyen. Kak, Biar mau peka. lu pengen pakaian motor tua ada yang nak jenek pula yang ini yang orang Gaya kena tua neluh na toleh na. ya nelong bajang jalan yang mana Nih. itu. Nih, bodoh kengken. Nih. Nang. Nih lo nih di samping cahnya nih. Kau pesen tawang jangnya dia. Kaden bapo kelapa nak gitu. Ye, bapo, kita bawa lengah dari depan kaler kengken. Bapo ngelapan nake. Kuran nih kuran. Todong kuranan bapo. Benar, kuranan bapo gitu. Orang tua sampat. Nih kuranan nih kini tua nih. Nu kenyir genre gitu. Sacaro kang kayang pisago makajang. Nyi lah nih ngomong ladar kelir gitu. Saja neluh na jadi yang mereka dini maraya teko jak tonyo gitu bat na. Kenalamatan tonyo kan. Makan di tengah halasa. Nah rumah tonyo. Kadana tonyo ke mau mas tengah halasa. Tiang tonyo sen tiang jelemo. Jero. Bang do lantang satu nih. Awanan tiang membuat lo kena rago mai. Sing je nyelap mai ke pondok ragane deng laut tiang majalan. Ado ale. Wastu tepuk ragone deriki di tegale. Jero mana pukin ado nak lo pajang jegek liwat mai.